ke tona wa ditswamong le kgwetetso mme bogolo ke Wendo ba dirisitse serala seo go gatelela seabe sa lefatshe la Botswana mo mahameng wa diteemane tsa tlholego. Botswana o ne gape a tlotlomatsa maitlamo a hapegileng a le knaakantseng nao a go sireletsa go farologanyetsa le go sedimosetsa mmaraka wa mafatshe ka boleng jwa teemane ya tlholego e epilweng ka tolamo. A Rutlepego ka usedile Onkabetse. Go tsweng ditshupong tsa magasegasi tsa JCK go ya seraleng sa dipuisano tsa boleng tsa ditaemane tsa tlholego, lefatshe la Botswana le itemogetse mahatshe ka thomamo ebile le togetse bokao jwa boteng le sebopego sa meepo ya ditaemane tsa yone. Boeteledipele jwa Gatautona Advocate Duma Boko kwa JCK le bokopano le dipuisano tsa gagwe le bana le seabe mo mohameng o wa ditaemane go segile tema e bonalang ya maitlamo a go sireletsa boleng teng jwa ditaemane tsa tlholego. Mme se re ileng ra se dira ke go nna le strategy sa defense, strategy sa differentiation, and then strategy sa consumer education on luxury. Me mo on defense re ne re batla go tlhalosa yalo gore tota diteemane tsa rona ga di tshwane go thelele ebile ga di compete go thelele le tseo tse di dirwang from the lab. Ha re sa differentiate di trading codes o ta hitela ile gore gantele motho o go rekisetsa synthetic are it's a natural diamond. So ke sene ntse re se emetse ka dinao me ebile re kgonne mo mmarakeng e le mmalwa. Ye nngwe kgannyeneng re batla go e gatelela ke ka ha gore go grade wa diteemane ka teng ha a consumer a tsena mo shopong a kgone go ra bolelo gore nya mme ha ba batla a carat you only find it with natural diamond, di gramo o di hitela go synthetic. Go inaakanya le tiriso ya maranyane a supang mothala wa teemane go tswa ko kepong go ya kwa mmarakeng go botlhokwa mo go lemotsheng mahatshe ka boleng teng le seabe sa teemane ya Botswana. The CEO of Okavango Diamond Company, we announced jalo gona mo JCK gore nya le bone ba ntse bana le about 3 sites or more ba ntse ba pilot yone the traceability through tracer and me bile re bona maduo a teng bona ba DBS le bona ba tlhalosa yalo gore ntse ba dira ba batla gore ba supa gore teemane e tswa go Botswana. Lefatshe leno le sale le supa kgatlhego le keletso ya go ka oketsa seabe sa yone mo khampaning ya DBS. Goromento wa Botswana o kgathegela kompone ya DBS mme bile goromento wa Botswana o bata go thomamisa gore tsotlhe di dirwa sente ka ha molaong ebile di tlhokomela tsotlhe tse ileng gore Batswana ba di bata kana ke isa go ya Botswana ka ha ileng gore re rekisa diteemane tsa rena ka teng mme tse dingwe tse dintsi di tabuiwa thata ka tauto. Lefatshe la Botswana ga le a bona ipelogela kwa ditshupong tse mme le nonohile le go heta go ka atolosa maitlamo a lone le mosepele wa go etelela pele mo mohameng wa diteemane mme le eme ka thomamo go gatela pele. Utshidile Onkabetse, Botswana Television, Las Vegas, United States of America. Makhanselara a kgaolo ya Hukuntsi ba tlile thata lenaneo la gonela dikhansele dithata tsa go itseela ditshwetso ba re le tla fefo sa go isa ditlamelo kwa setšhabeng ba tlhalosa fa gape le tla rotloetsa boikarabelo segolo jang ka ditshwetso di tla diragadiwa ka bofefo ba buile se ka Labotlhano jaaka tona dikgaolo le tsa ngwao re ke tlhalefile Motshego a na buisa phuthego tebang le go neela dikhansele dithata tsa go itseela ditshwetso a Rutlepego ka Neo Moduma. Makhanselara ba re banna ba tlhaelelwa ke madi go isa ditlamelo go di tlhokegang teng ka jalo se se solofetsa gore seemo seo se tla tokafala. Ka tsela ntse re ba gape kgaolo e tshabelelwa ke lehuma re na le metse ya kgakala ditlamelo mme o ntlhatsitse pelo ga o bua gore puso ye ya morero ye ebile le ya di human rights based government tutule ke nona pelo ka mathe kere ya ka o supile gore o lwa go itebaganya le bonno jwa motho ke dumela gore le phakela bono no sa rehela go roba lwante o no rale le hapere ko ra re berekelang teng ke rata khaene le gore some policies will have to be ha di dispensiwa di contextualize le khaolo mme ke gone mo e leng gore ha gona le mathata di kgang di ka lebelwa at national level. Tona Motshego a re tshwetso ya gore ditshwetso le maikarabelo di tsewe ke beng gae go tla tokafatsa le go hegosa ditlhabololo tsa metse. Ngwa boikarabelo jo le tshwanetse go dira jo botona ke go kopana yana le council le na le other stakeholders bo molaodi bo mo parliament gore le na le di natural resource di le di tsa tholego di jalo le jalo tse leng gore
yaanong ka letabe le neelwa dithata, you are going to register an investment company owned by the district council. Ke yone le tabeng le trader kana le investor ka yone. You need an investment strategy based mo go selenang le sone, other opportunities le jalo le jalo. Mo godimo ga moo go tlhalositse gore molao yo o diretswe go itebaganya le matshwenyego a lefatshe a akaretsang gore setšhaba se tseye karolo le maikarabelo go baakanya itsholelo ga mmogo le go tokafatsa itsholelo ya monogae. Neo Modunwa, Botswana Television, Hukunzi. Moeledi yo tumileng e bile le mongwe wa baeteledipele ba lekgotla la bobeditlhomogi la Ndadi Foundation re o ya Pondadi a re molao o sireletsang ditshwanelo tsa bana ba basetsana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ba ba tshudisitsweng bana ke borre ba ba phuaganya o tshwanetse wa tsepama wa gagamadiwa fa a bua kwa gantsi kwa tirong e neng e itebagantse le bana ba basetsana ba ba nang le bana re Ndadi o ne a tlhalosa fa ikemiseditse go tsamaya lefatshe ka bophara a buelela bana ba basetsana ba ba tshudisitsweng bana ba santse ba le bannye a dira seo ntle le dituelo dipe se ile go netefatsa gore borre ba ba itatotseng bana ba lebisiwa molato mme ebile ba tlamiwa ke molao go thusa mo tlhokomelong ya bana a rutlepego ka Angela Enosa. Ngose Xhoma ke mme wa gantsi wa dingwaga tse di 30 o itse sentle botlhoko jwa go wa tsoga ka ngwana ka sala a tshudisitse ngwana wa gagwe wa ntlha a le dingwaga tse di 10 le bohera bobedi. A re go godisa ngwana le nosi segolo jang ka sena batsadi go ne go le bokete. Ke akanya go dilo tse dingwe ka re ke a palela mme ke na le pelo e re dira selo sa teng o tla nna le stress kore o ntse o le mo kemo o le monte wa go elela o lositse weight kore o akanya tse di sa siamang mo go wena wa go tshwarela ene monna yo mo dirisa botatsi mongwe a re ke rabo mongwe a re kene o mpha molora ke yone mpha mo go gana gore re wa teng a bolle case ka lebaka la itshulelo. Basetsana ba le bantsi ba ba dingwaga tse di kwa tlase ba godisa bana ntle le borra bone sengwe se ba bueledi ba ko Ndadi Law Firm ba re se tshwanetse sa hela ba re ba tla thusa ba itemogelang seo ntle le dituelo dipe. Borre ba ileng gore ba siile ba gatilwe ke diterena ba tshwanela ke gore le bone ba lebagane le maikarabelo a bone ba le se go sia ba le se go imetsa bana ba banyenyane morwalo gore ba ba dirisitse bothaswa be ba boa gape ba sia. Ha o le teenage mother o le nosi we are there to help you ke se leng gore re ikemiseditse go se dira for free for bana botlhe ba ileng gore ba mo seemong mongwe le mongwe a itse gore a ke ile khote ke a go bona thuso go se kgathaletse gore a ke rutegile kana ga ke a rutega bo maka strata le bone ba nne le the necessary patience ya gore ba reetse dikgantse ba di tsenelele ko moding le madi a go teng a maintenance a se kanye mamoko kganya ya go sa tlhokomela bana it's huge ba re nanke ke ka thola ke togetse motho ke mosetse morago o ta bona ke modimo be ba hutsa borrago bana ba sa tseye dikgato ke te ke re go tsa kgato bo sa etsele wena o bo etseela ngwana wa gago. Go dirisa bana botlhaswa mo go tsa tlhakanelo dikobo mo kgaolong ya gantsi go a kekela go baka le tsone dipalo tsa boimana jwa bana ba ba go tlase go ya magoletsa go ha o ka tshwara ba le babedi ba le bararo go misa bana go ka hokotsega mo kgaolong ha gona le bao ba lola ditshwanelo tsa bana ke ba senke ba dira megwanto bogolo ha le gore ngwana o bolailwe kana o reipilwe ga supala la gore mme gongwe ba lola ditshwanelo tsa bana ba teng ka gore re tsweletse re ntse re bereka le bone re bereka le bone ko malapeng re ba followa ko malapeng ha re kgonang teng ka gore tiro ena re e dira ka lerato le ka boithaopo ga nke re itsapa re na re kokota ha re kgonang teng mme go thata. Nngwe ya dikgang tseno re Ndadi a reng di tshwanetse tsa dualotsholo mo gantsi ke tsa go berekisa bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase kwa dipolaseng. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi.
Khamphane ya Africa Lighthouse Capital e beile monwana tumalano ya go reka 76% ya sepatela sa Medlane Holdings. Peeletso eo go bolela fa e tla thusa go tlhabolola le go tlisa ditirelo tsa botsogo tsa maemo a kwa godimo mo mohameng wa botsogo monogae go fokotsa go ikaega ka dithuso tse di gapegileng tsa botsogo kwa mafatsheng a mangwe. Mo puisanong le lekala le kgang la BTV News, mogolwane wa Africa Lighthouse Capital Reba Mepule a re seo ke kgatelopele go thusa go tlhabolola mohama wa botsogo. Go rata Moranyani wa pega. Maaro a kgethegileng a matlho a tshwana le a corneal transplants le retinal surgeries ke maaro a sa direng gantsi mo lefatsheng la Botswana, mme seo se pateletsa balwetse go ya go batla ditlamelo tsa go nna jalo kwa mafatsheng a sele, ka jaana seo se babalela dipata tsa bone. Letlhoko le le tlogetse ba le bantsi ba palelwa ke go bona dithuso tse di tla tlhabololang pono ya bone. Peeletso e ya selekanyo sa 76% mo sepateleng sa Medlane e solofetswe go tlisa ditirelo tseo monogae. And through this, these companies we intend to become national or regional champions. It is not just investing to invest. It is helping them reach full potential. And when they reach that full potential, they should grow in value, they should grow in their profits. Keletso ya rona ke gore dikhamphani di gole ebile di lemogiwe lefatshe ka bophara. Di gole gore di godise itsholelo ya lefatshe ka go tlhama ditiro. Di dire pharologano e bonalang mo lefatsheng. Maaro a ntseng a dirwa hela ko mafatsheng a sele, mme re batla gore a tle monogae. Re batla gore Batswana ba bone ditirelo tsa botsogo di le gaufi le bone. Ka jaana ne re batla gore re dire peeletso e tla thusang go dira matshelo a batho gore a nne motlhofo. Of exceptional high quality. So we wanted to make a financial investment that will be successful, and we also wanted to make an investment that will have impact. Sepatela sa Medlane ke sepatela sa Motswana, mme se itebagantse le go tlisa ditlamelo tse di kgethegileng tsa maaro a matlho tse di tla fokotsang go ikega mo mafatsheng a mangwe fa go tla mo go tsa maaro a matlho. Well, honestly, it is such an exciting time for us. As I said, from the time that Medlane was... Nnete ke gore ke nako e itumedisang thata mo go rona re le ba Medlane. Ka nako ya sepatela se se simolola, re ne ra itemogela letlhoko mo go tsa maaro a matlho. Ka jalo peeletso e itsile gore thusa go gola re le sepatela go tisa ditlamelo tsa maemo a ntlha ebile a le kwa godimo. Have that growth, to be able to invest in infrastructure, to bring in some subspecialists. Medlane highly specialized hospital are working closely with the government system, and we got quite a number of patients from the countryside, from hospitals with a number of referrals, and most of our time is dedicated towards treating and managing these patients. But one point which I would like to make is patient arrival to get our medical attention looks to be late in some of the cases. Leano mo nakong ya gompieko ke go etela dikolo le metse e farologaneng go dira diteko tse di farologaneng tsa matlho. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Wetso santso le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele dikgotsi tsa tetlanyo tsa kgaolo ya Thamaga Kumakwani ba supile fa melawana ya tsamaiso ya makgotla a Setswana le ya bogosi mo nakong ya gompieno e sa lemogesa be sa bone bogolo jang mo dikganyeng tsa pereko le dituelo. Ka jalo keletso ke go bona paakanyo ya melawana e ba akaretsang go godisa boleng jwa bone mo dikganyeng tsa bogosi. Ba supile sekala bone mo phuthegong ya kgotla ya Thamaga e leng e rulagantswe ke mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao Re Ignatius Moswane. Tebanletsa megopolo mabapi le molaokakanyetso wa Bogosi Act 2008 ga mmogo le wa Customary Court Act 2013. Abigail Samson ka pego. Mo letsholong la go phutha megopolo e tla dirisiwang go sekaseka le go baakanya molaokakanyetso wa bogosi ngwaga wa 2008 le wa tsamaiso ya makgotla a Setswana wa 2013, mothusa tona Rre Moswane le komiti e itebagantse le dikgang tse ba tsweletse ka go phutha megopolo go rarala lefatshe leno. Bošeng ba ne ba etetse motse wa Thamaga, mme dikgang tse di neng tsa bewa pele ke go akarediwa ga melawana e tla tsamaisang ditiro tsa dikgotsi tsa tetlanyo. Re le dikgotsi tsa tetlanyo
re bereka jang mo ditirong tsa rona tse ga re tlhaloganye gore re bereka ya mongane go tlhelelelele ga re tlhaloganye re tlhaloganye hela gore go makgotleng a rona re dira re bereka mme re itirisa go sena sepe se se re setseng morago ampo molano ope o reng le lo dikgotsi tsa tletlanyo lo bereka jana lo chaisa jana a le na le boitapoloso kgotsana ya di ntse di sokola ba sa hirwa ba hiwa di allowance ne le gore a ba hirwe ka molaong jaaka re ba tsenya mo Bogosi Act ba kgone gore ba tsene bo di medical aid ba kgone gore ba le bone ba eko bankeng ba kgone gore ba kope di loan hela jalo le dikatso tsa bone o itlhala go te ke bo gateng ke di allowance ke gore go sena tuelo sentle e tlhamaletseng e supa gore kgosi ya ntlha godimo o mogolwane mo dikgotlaneng tse dingwe tse di hatla sa ga gagwe puro itlhala gore ba lekalekana hela kere golo mo a go baakangwe ba gaetso Mothusa-Tona Rre Moswane o ne a tlhasa letsholo le di supa maitlamo a bone a go godisa boleng jwa dikgosi go na le mathata a gore ga kgosi a goroga mo dingwageng tsa 60 years ga a tshwanetse go tsaya pension o latlhegelwa ke tiro ya gagwe e be go twa ikopela tiro sešwa ra re ga kgosi a reacha 60 years ga le 59 years a kwalle directora mmele goreng mo ngwageng o tlang ke kopa gore le mpaakanyetse ditshwanelo tsa me tsa pensele a ba kwale goreng ke santse ke ikutlwa ke tswelela le bogosi jang mo dikganyeng tse dingwe banni ba thamaga ba ne ba supa fa ba na le keletso ya go bona morafe yotlhe e na le kemedi e lekalekaneng mo ntlong ya dikgosi le gore morafe wa bone ba kgatla ba ga Manana o lemigo o le morafe o ikemetseng o na le kgosikgolo ya bone. Abigail Samson, BTV News, Thamaga. Jaanong a re lebetsa mafatshe a sele lefatshe la Rwanda le tlhalositse fa le dule mo lekgotleng la Economic Community of Central African States ka ntlha ya kgotlang le Democratic Republic of Congo le go sa tsewa sentle ga mafatshe a mangwe a kgaolo eo. Setlhopha sa batlhabani sa M23 se ne sa gapa dikarolo tsa dikgaolo tsa botlhaba jwa Congo kwa tshimologong ya ngwaga ono mme seo sa dira gore go nne le ntwa e kgolo magareng ga mafatshe a Rwanda le DRC. Le fa go ntse jalo ka mo bokopanong jwa lekgotla leo jo bo neng bo tshwaretswe kwa Equatorial Guinea ka matlhatso lefatshe la Rwanda le ne le solofetse go tsaya boeteledipele jwa lekgotla leo la maloko a le 11 mme seo sa fetoga fa batshegetsi ba phuthego eo ba ne ba tswelela ka boeteledipele mme seo sa shakgatsa Rwanda thata ebile tona mafatshe a sele wa Rwanda o na ntsha pego e kgalang kgatako ya ditshwanelo tsa lefatshe la gagwe ebile a supa fa maloko a lekgotla leo a dule mo maitlamong a lekgotla leo. Jaanong re tsene mo go tsa metshameko la etsa o sekengwe eme sentle. Ke a go leboga o lebile Mothoetso Madume jaaka boletse nna ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mepego e kwa setlhweng ke reng setlhopha sa borre sa PGB le sa bomme sa Netty Shorts ke tsone bahenyi ba kgaisano ya malatsi mabedi ya Mabonga Basketball 3x3 Tournament. Kgaisano eo e neng o kile ditlhopha di le 75 go ralla ditlhotswana ka go harologana e ne tshegeditswe kwa sekolong sa Marua Pula mono Gaborone mme a rutlwe pego e tletseng ka Pako Sterek. PGB ba simolotse kgaisano eo bontle go fitlha kwa sekamakgaola kgannyeeng kwa ba garaswantseng setlhopha sa Habibi ka dintlha di le 21 kgatlhanong go tse roba pongwe go iponela phatla kwa makgaola kgannyeeng gone koo PGB ba tswelela ba tsabakela ba fapha setlhopha sa toropokgolo ya bobedi ya Francistown sa Hard City ka dintlha di le 21 kgatlhanong go tse di roba bobedi. I think defense is what worked for us and working more on our energy. Ditshireletso tse re ne re di dira gangwe le gape ke tsone di re fitlhitseng fa re tshamekile le setlhopha se mo legatong la ntlha mme re kgona go baakanya tshameko ya rona. One was to play better defense and be more aggressive on the court. Mo letlhakoreng la bomme bafenyi ba kgaisano eo makgetho le marataro ka tatelano Netty Shorts
ba tsweleditse tshameko ya maemo a ntlha ba kgwathisa setlhopha sa Stormborn Stags ka dintlha di le 11 go tse 10 tsa Stormborn Stags. I think what actually helped us was just relaxing the game. When we started rushing it and then we're just all over the place. Once we relaxed. Selo se se re bereketseng mo motshamekong yo ke go tshameka re wetse dibete ga mmogo le tshameko e nonofileng kwa le moragong la rona. Playing tough defense. 3x3 is all about defense. So playing good defense and then offense comes easily. Mo metshamekong e mengwe, setlhopha sa Makawana sa Marua Pula sa Vitality 1 ke sone bafenyi ba batshameki ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 14 morago ga go fapha Makawana the Learning Center ba setlhopha sa Bulldozers ka dintlha tse 7 go tse 5. Through hard work, determination, teamwork. Go tshameka ka botswapelo ga mmogo le tirisano le batshameki ba me ke gone go re bereketseng. Re ne re sa itlhoboge fa re palelwa ke go nosa. Go empele re tla bereka thata go fenya dikgaisano le tse dingwe. And try win our next tournament ISA and yeah. Kgaisano eo ya Mabonga Basketball 3-on-3 e tshegediwa morago ga dingwaga tse 2 e tla boa gape mo ngwageng wa 2028. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Jaanong ha re lebantsha kgwele ya dinao setlhopha sa Majweng se tlatlogetse kwa leking ya National First Division ya Borwa morago ga go fapha sa Mokase Mountain Birds ka dino di le 3-0 mo motshamekong wa go ipatlela phatla wa kgaolo ya Borwa ke gore Southern Block o nengwe le kwa Modipane Maabane. No ya ga Thobo ga o duelwe ya karolo ya ntlha le tse 2 tsa ga Kaone Selala mo karolong ya bobedi di netahaditse ha Majweng ba fetsa metshameko eo ba itlhomile kwa pele ka dintlha di le 12 mme a rutlwe ka giso molelekwa. Setlhopha seo sa ko Molepolle se tsene mo motshamekong wa bofelo wa go tsoma go tsena mang wa kgaolo ya Borwa se fentse ile 3 ka jalo se eteletse go pele ka dintlha di fera bongwe mme ba nuse dino le 3 ntle le go nusiwa. Mo karolong ya ntlha ga Lebega fa Makawana ga Zakria Mozazi ba le maikelong a go fetsa se ba simolotseng ba go tsetselo di le mmalwa. Karolo ya ntlha e tsamaile meso e le 10 kgwele ga thapelo Balatheng e neng e le thoga go thao ya pateletsa motswedi wa Mountain Birds go ropedi sisinye go dira tshireletso. Motso o le mongwe morago ga mo Thobo ga o duelwe a Thomas Thopa sa mo Lepolle sa Majweng ko pele ka thogo ente go tswa mo sekhutong. Morago ga nno eo ya ga o duelwe dithopa tsa ka go kobakobana fela maiteko a bone a re tela go ntsha nno e nngwe go fita motshameko ya boikhutsong Majweng e teletse pele ka nno go lefela la Mountain Birds. Mo karolong ya bobedi ga Lebega fa ditaelo tsa ga Mokatsi Mozazi di utotse sente jaaka motshameki wa neng a tsena go tswa kwa bankeng Kaone Selala a no sa bobedi ya Majweng karolo ya bobedi tsamaile metso e le 15. Motso fela borogano eo Selala a ipoeletsa a kotela sepekere sa boraro sa Majweng. Ditso tse 2 tsa ga Selala di netefatsa fa Majweng ba fenya motshameko ka dino le 3-0. The playoffs is not easy. Yes, so from the first game it's I'm going tourism. Metshameko e ga e mothofo. Metshameko ya rona ka boraro re ne re tla re no sa nno e le nngwe mme gompieno re kgonne go ntsha di le 3. Batshameki ba me ba berekile ka thata go ntse go le thata gore re tsene mo First Division mme gompieno re kgonne ka gore re ntefaditse fa re na setlhopha se se tiileng re tla go ipanketsa First Division sente. Ke dumela mo batshameking ba me mme re ya go bereka ka thata go netefatsa fa re ipankanya sente. Like this time around, I think we did the right thing. What we need to do is to build. It's about how are we going to build? How are we going to have the experience? It's about the experience, but we see my team here, they've got a lot of experience. We can go first and compete. It was a very difficult game, very, very difficult in terms of my boys didn't come today. They did not come completely. But I cannot falter them. Because sometimes when you play a game, it's an insignificance. It will affect the morale wa game, wa play. Mo motshamekong o mongwe e ntse e le go tsoma go tsena mang wa kgaolo ya Borwa ka United le Tourism di tshamekile malekano se thopha madiwa ao a re ja gore Majweng Sporting Club ba fetsa motshameko eo ba ithomile ko pele ka dintlha di le 12 go thatogela ko leking ya First Division ya Kaone Borwa. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Modipane. Re duetsa ka pego e reng setlhopha sa Calendar Stars FC se faphile sa Jwaneng Young Stars FC ka dino tse 3-0 mo motshamekong wa tikologo ya ntlha wa go ipatlela phatla kwa leking ya FNB Premiership o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Khansele ya Francistown ka Matlhatso go ne go ile Karabo Sebele.
Calendars ba ba gorogileng fa morago ga go fetsa mo maemong a bobedi mo leaking ya National First Division ya Bokone ba tsere ketapele ya motshameko ka Nnoega mo go Motsi Madobe mo motsotsong wa bo 21 mme ba tshwarelela fela jalo go fitlha ba ya boikhutsong ka 1-0. Go menogeng ko Calendars ya tsweledisa tshameko e ntle ba atolosa dinno mo motsotsong wa bo 22 ka Fikile Motlhabi. Motlhabi a ipoa seboaboane ka ya gago ya bobedi ebile le ya boraro ya beng ga e mo motsotsong wa dikgobalo go neela Calendar Stars phenyo ya 4-0 la Jwaneng Young Stars. I want to say to the boys, to the technical team that I'm having, which is doing very well with me, we still have. Ke leboga batshameki le botlhe ba ba mo setlhopheng go bo ba dira sente mme ke ba rotloetsa go sireletsa ketapele e mo motshamekong wa bofelo o latelang. We need to prepare. We need to adjust. We need to know what we are going to do there. If it means defending, we also need to defend very, very well. I thought we played. Re tshamekile sente re ne re na le dibaka di le mmalwa go ba gaisa mme ra retelelwa ka batshameki ka rona ba ne ba le malala-laotswe. Ratoropo wa Francistown Gaone Majere o iteetse le go fisa setlhopha sa Calendar Stars go simolola bontle mme a solofetsa fa khansele e le mo letsomong la ditlamelo tse di tla thusang mo kgweleng ya dinao. Rona re le khansele kana re le makhanselara a Francistown, we need to sit down le tsone di-team tse e be ra go dumelana yaanong ka bongwe hela ja pelo gore re ya go ba thusa ka tsela e ntseng jang go leka gore ba tsene mo teng ga Premier League ebile ba ye go dira bonte. Dingwe tsa tsone ke gone gore re thusane le bone ka go ba batela di-sponsora tse e leng gore di tabe di le ho gore di ba thogogaletse go tsweng ha ba ya go tshameka di-game ko mahelong a farologane and also le bone ba tabeng ba ntse ba atsuwa gore ba tswelele ba tlhokometse team. So go mo go rona yaanong gore ke bitse the business community of Francistown ke ba re ke di-team kitse what are we contributing towards maiteko a bone. Ditlhopha ka bobedi di tsweledisa mosepelo wa go lwela go palamela kwa leaking e kgolwane ka mafelo a beke kwa Jwaneng mo motshamekong wa tikologo ya bobedi ebile le wa bofelo kwa mofeng ka kakaretso a ta patlang ditlhopha tsa Santa Green le sa Police 11 tse le tsone di tlhatlogetseng kwa leaking ya FNB Premiership. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Wetso tsa nako ya boraro di wetse nna lwena re kopana kgante jana ka nako ya bone jaanong re di go neela e le ka teme ya sekgowa. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana.